alhamdulillahi rabbil alamin siɓɓe julɓe en yetti jomiraɗo subhanahu wa taala en duwani ke nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e salmini mbatu julɓe ko seni ɗo fof goto kala ka iwi e goto kala no yiɗi yettirede meɗen wiya on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ɓawo ɗum en yetti jomiraɗo subhanahu wa taala duwani ɗen nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam kanko e sahabaɓe makko wallitiɓe mo e dow kaɗo diina ha hande kaka hewti en torki allah subhanahu wa taala yo allah wattuɓen e maɓɓe ka galle makko janggo yawmal qiyamati darul rahma galle yurmede en torki allah subhanahu wa taala yo waɗen e maɓɓe en tori kadi allah subhanahu wa taala musidɓe men ko seeniɗo mo kala ka ɗewri ka ɓamori ha hewti ɗo yo allah waɗu ɗum monti ɗum bakkatu makko allah hewtintinen en kañum kadi e galleji men no moƴƴiri ɓurnana en fayɓe meɗen ɓe okkora en barki mawɓe meɗen ɓe e karamako meɗen. haray meɗen wiyam fahin assalamu aleykum wa rahmatullah. haray ko woni toɓɓere yewtere meɗen nden hannde ko hunde wondude important kadi honɗum woni ɗum battane bakkatu ko neɗɗo faggitoto e gooɓi ɗum honno wonirta e hoore neɗɗo woni ko gooto woni ko jama. haray si yewtere nden juutima sinde raɓɓiɗi inchallah hay ko ɗo woni ko faalɗen yewtude hiɗen toro allah subhanahu wa taala yo hawlindin en ko wonde e sawaba yo taw kadi hara yewtuɗon ko saabu allah yewtiri onon kadi heɗoron saabu allah o faamina on ko wona yewtere kon kadi. hara on darali yewtuɗon daron ko yewta ko toroɗen allah subhanahu wa taala yo arsuken ko woni muɗum e yamirore wawen ƴettude o danda en wawen pottitade kadi ko woni e muɗum e kamba e haɗore o pottinan e muɗum kadi. haray wiɗen e ceernajo meɗen goto no wiye ibnul qayyim al jawziya rahimahullah o muɓidiri e deftere o konti ko wiyete kon gooɓi faljireji o waɗi ɗum ko yaɗa telen dambuɗe 60 fiiji tawa ɗiɗo ko dambuɗe ko wonata saabu neɗɗo o faggito bakkatu woni ko kanko ɗum woni ko e jama. joni noon e wata yewde ɗiɗo fof kono e suɓa e yoga e majji fi ko hawrodirta e leer meɗen on ko inchallah haray wonen ko ɓanguinɗen e muɗum nde tori allah yo allah wallu en wawde yewtude ko woni e muɗum kon kadi. o wi waqad adda al ulama atharan kathiran lizunubi fi dunia tajawazat 60 athara hindi fiɗɗi 60. ومنها ما قاله ابن القيم الزوزي رحمه الله قال وكثيرا من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعلوه وكرمه فضيعوا أمره ونحيه ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. وهو هيوي مجين بهور مودن كنتم بيبيتا ɓe wiya minen min andide allah on ko yafotoɗo ko tedduɗo ɗum woni ko min woni faggitade e bakkatu minen andi allah yafoyto men e ɗum. o heewi goɗɗo neɗɗo majjuɗo a tawata ko sifa ɗum woni yela makko ɓe wiya allah hino teddi allah hino mawni ko yafotoɗo donc ɓe continue bakkatuji maɓɓe ɗi ɓe wiwoɓe faaɗina ɗum woni ɓe yeeɓa yamirore makko nden kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ɓe acca waɗugol kadi haɗaɗi makko ɗin ɓe ronka pottitade haɗaɗi ɗin ɓe yejjita wondema kadi hayso o wino ko gafurur rahim awa wino kadi annahu shadidul iqab wondema himo satti lette kadi ɗum kadi ɓe yejjita ɗum. wonde kadi o yewti en kadi ka deftere makko wondema lette makko ɗen si ɗe fokkiti ɗe yiddatake yimɓe bomɓe ɓen dey ɗum woni o lettayde ɓe hoolora ɗum ɗo wigol allah ko yafotoɗo allah ko yurmeteɗo ɓe continue waɗugol bone ɗon ɓe deppito e muɗum wo oɗo haray no waywa neɗɗo saliɗo wiya andi bone o ha gayna kono salo kadi wadde e moƴƴere nden o toujours o jotto e bone mo wonno e muɗum on. ɓe wi ɗum ɗo haray ko jeeya ɗum e ko malkisata bani adama yo allah dandu en jeeyede ɓeɗo. o wino wal ihya il qulubi wa tanbihi lmuslimina li khuturati dhunub no jeeya e ko wurnitata ɓerde julɗo o ko wawata moƴƴinde julɗo o e anditingol julɓe ɓe fof honɗum ɗiɗo piiji
iɓe lintani en wondi arde ɗo ko yahata waɗi 60 kono enen suɓuɗen seeɗaji majji. O wi aranum ɗum neɗɗo si bakkatu heewi o heewi waɗugol geddi o heewi yeddugol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala, honɗum battinay ka ɓernde makko ha o ɗale piiji goo wonɗi important kadi ka aduna ɗo si tawi geddi ɗin ɗuuɗi. honɗum ko attete harminanede kon ko ɗalete kon awwalan ko hirmanul ilmi shar'i. neɗɗo so woni ko yeddowo Allah tum Allah ɗalay mo gandal sariya yanko wangal gandal fi famugol Allah subhanahu wa ta'ala. sabu ko ngal ɗo gandal mi ko Allah ɗaɓɓiren gande aduna ɗe en wiyaka hiɗe harmi wata en janggu, kono no ɗen ɗon ko fi wuuriɗe ko fi ɗaɓɓirɗum gurdal ko aduna ɗo. amma noon andugol ko honno Allah rewrete, ko honno nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ñentinirte, ko honno julde nde moƴƴirta, ko honno si julde nde boni honno nde moƴƴirta, ɗiɗo piiji koye gandal sharia ngal heɓoto. ɗum noon si neɗɗo heewi waɗugol bakkatuji tawi o ala ruttade ka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ɗallaymo ngal ɗo gandal taw. o wi wa huwa tariqu ila aljanna, heɓugol noon ngal gandal sharia ɓay neɗɗo ko toroto Allah toujours ko yo Allah naɓumo ko aljanna yo taw sakki battanen ko moƴƴo. o wi si tawi bakkato mawni ka ɓernde haray yo andu o faɗay ngal ɗo gandal ngal noon gandal ko naɓay ngal neɗɗo ko aljanna noon. o wi fa innal ilma nurun, wo sabu en andu ngal gandal ko ngal annora. yaqdifuhu llahu azza wa jalla fi lqalb, Allah subhanahu wa ta'ala hino ƴetta ngal gandal bugo e ɓernde bani adam. no ƴetta o annora bugo e ɓernde bani adama si tawi o hebbinali wobbugol Allah subhanahu wa ta'ala. o wi no wal ma'asiyatu tutfi'u dhalika nur, wo kono geddi ɗin hino ñifa ndin jalɓendi ndi Allah subhanahu wa ta'ala werli ka ɓernde bani adama o. walamma jalasa al imamu shafi'i bayna yaday imam malik wa qara alayhi ajabahu ma ra'a min fitnatihi wa kamali fahmihi faqala inni ara allahu qad alqa ala qalbika nura fala tutfi'uhu bi zulmati al ma'siyah. o wi no jeeya e ɗum ɗo ñande goo imamu shafi'i rahmatullahi alayhi ñande goo o ari ka imam malik o tooli o janganimo seeɗa e ko andi. on tuma imam malik wiimo wo mi yi'ima yo malik wondema Allah merlike annora e ɓernde maɗa nde, wo noon wata geru geddi monta o annora wonɗo ka ɓernde maɗa ɗo. o wiimo ɗum. kanko imam shafi'i kadi o wi ñande go kadi hay himo jangude, kono tawi watte o yejjita piiji goo hiɗen anndi noon ɓeeɗo ko ceernaɓe mawnuɓe windan ɓe defte mawnuɗe, tawi wonde o falde o yejjita piiji goo. o wulliti e hoore makko o waɗi ɗum e gimol. o wi ɓay heewi balje ɗen, o wi shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arsadani ila tarki lma'asi fa qala inna ilma allaha nurun fa ilmu llahi la yahdi li asi. o wi min shafi'i mi wulliti ka ustase an ka jannoɓan o no wiye waki ko woni karama ko makko. o wi mi wulliti e makko sabu sattugol hunjagol an ngol tawi mi wawata hunjade heña. o wi lan karama kojon kon ɗo wimo o wiyali yo ko hebbina janngugol. o wi si tawi ɗa wadde geddi ko fanɗi o accutu koye wo terto koye geddi ko wonɗa wadde ko ɗum ma sattinande hunjagol ngol. o wi sabu honɗum wo sabu ngal gandal fi Allah wo ɗum ko annora, wo annora noon o yonnanta ko neɗɗo wonɗo yeddudemo kadi. imam shafi'i o ƴetti ɗum ɗo e juuɗe kanko ko makko o gollitiri. imana bakkato e tosokoy koye yiyeten koye wiyen koye ɗo ko tosokoy ko koye waɗata ha tawa ñifa e annora mo Allah wanno ton on. ko ɗum waɗi simowo goto o wi la tahqiranna min aldunubi saghiratan fa inna aljibala min alhasa. wo mi yamirima wata yawi to bone on tosokun wiya kun ɗo heno fanɗi, kun ɗo ko pena ɗum go kunni. wo sabu faamu penna ɗen ko moɓidira koye kaaƴum tosokoy, ko kaaƴum goto wonno kuma kadi ari wonti ɗon, kuma kadi ari wonti ɗon ha ñande ko tawi wonti pelli molanangi. o wi junubi kadi ko noon heɓorta. ɗum ɗo heno jeeya e ko fottinta neɗɗo si tawi geddi ɗin heewi ko ɗalata mo ngal ɗon geɓal. ɗiga ɗum hirmanu risque, yeddugol Allah kadi waɗugol goobi hino haɗa arsike, hino udda arsike neɗɗo. honɗum woni ɗum? o wi wa kama anna taqwa majlabatu lirrisqi fa inna tarku taqwa majlabatu lil faqr.
o wi wan woniri noon rewugol Allah hulugol Allah hino pooɗa arsike ɓannana neɗɗo ko wano noon kadi ko opposite ko bil axe kadi si tawi a yeddi Allah ya andu kadi gedde ɗi kañum kadi hino pooɗane basal ɓanna e maɗa o wi wa qala sallallahu alayhi wa sallam inna al abda yuhramu rizqu bi zambi yusibuhu sabu nelaɗo sallah sallam ɓe maaki wo neɗɗo hino harminirane arsike makko mo heɓayno sabu bakkatuji ɗi woni faggitanaɗe arsike on taƴire sabu bakkatuji ɗi woni faggitanaɗe ɗin rawahu imam ahmad o wi noon kon no faada e arsike joni ko wigol awa ko huulowo Allah tun Allah o korta bi lisanil haal si en daari enen alhaali men o minna awa ɗum ɗo hino wopodiri e ko woni wadde kon sabu ɓe marɓe kaalisi hannde ɓe wonɓe wiide hino mari kaalisi ko patron ɓe ko heferɓe ɓe yahay ka ɓe faala ɓe ñalla ka ɓe faala ɓe sooda ko ɓe faala himi jogii jawle heewude joni est ce que a ɓeɗo no huli Allah ko ɗum waɗi sokkori ɓe arsike o wi na o arsike ɗo o faandi o arsike ɗo o alda e ɓuttu ɓernde o woni arsike ko taw hara haysi ko gokkun ni jogiɗa kono hara ko guttinande ɓernde nden hara yo nayi ko ɗum woni arsike jano si a jogike e million de million tawi a ala kulol Allah hara yiɗa mari kulol ɗin jawdi ɗo watani perdu aɗanotako ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o waɗali kulol Allah ka jawdi ma ka aduna o wi ko ala bi dhicrillahi tatma'innul qulub faamede koye jantagol inde Allah woni ko ɓerɗe ɗen hulata hina heɓugol jawdi sina ɗum hara ko ɓen ɗumeten no mari ɓuttu ɓernde ɓeɗo wallahi ɓe ala ɓuttu ɓernde mowuɗo jawdi aduna tu wi ɗum no tuwoni haaju makko sikken oɗo ko patron ka guite meɗen kono kanko hinawa patron e hoore makko kanko ko faqir fi on ɗum puisque Allah subahana taala ƴettay ngaalu ngun waɗa ka guite ɗo kala ko yii haysi mo mari ɗo avion ji temedere jindaji aduna o ñande o haray janggo kadi mo miiji so heɓay goɗɗe kadi 50 watta hoore ɗo haray mo huuli kadi watta konko jogui ɗon perdu haray mo huuli watta on mo feƴƴitino kadi aɗa feƴƴitomo kanko ɗantako sa yehi ka makko a taway ko an miskino o mari ɗanago kanko sa dawi ko dawɗa o tawe o yalti ɓeyna patron o yaltino an ɗum ɓay a anda intérêt jawdi a waɗanoɗa ɗum waɗi haray o wi almaksudu bi rizqi ma agna wa kafa ko wayite kon arsike ko kon ko yondiniri neɗɗo on tawi yoni kadi bimana o heɓi tawa ɗum no alɗinimo kañum kadi e ko heɓi ko lama aksara wa ashqa wo hina ko heewi kon tawa ko malkisoy kadi jommum wano firawna en numéro 2 ɓe fof no marno jawle kono ɗe jawle ɗo ɓayɓe rewiraɗe Allah subhanahu wa taala ko on ɗum marani ɗe ko lette mawnude janggo yawmal qiyamata donc jakana heɓugol jawdi ndin hara heɓali Allah e nelaɗo on woni heɓugol jawdi ko ɗum o wi ko ɗum ɗo woni ko faali si tawi neɗɗo huuli Allah o tertike gofoy koye woni wadde koye yo andu ɗum ɗo kadi haran udditanamo arsi on yo Allah waɗan en tati on tasir umurihi alayhi si tawi neɗɗo o faggitike woni bakkat ɗum woni ko faggitoto o wi ko tasir umurihi alayhi ko Allah subhanahu wa taala sattinanamo kañum kadi gurdandal fiyake makko ko hareno satti waɗi noon ko bakkat woni haaju makko fa inna allaha yassara umura ibadahu salihin haythu qala wa man yattaqi llaha yaj'al lahu min amrihi yusra suratu talaq o wi o daali e aya ko kadi wa man yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib si tawi neɗɗo woni faggitotoɗo bakkat woni ko jani woni ko tosoki Allah subhanahu wa taala sattinanamo gurdanda kadi axe muɗum omo yeeti en o wi kala on hulɗo Allah wa man yattaqi llaha kala on hulɗo Allah subhanahu wa taala wi yaj'al lahu makhraja Allah wo waɗanaymo laawol uddital ka o wawata heɓirde gurdam makko ɗan haray ɗan newi hara ɗo newi o daali aya ko kadi fayni suratu talaq o wi kala hulɗo Allah subhanahu wa taala o udditanaymo laawol ngol o udditanaymo arsike o arsikiramo kadi nokku ka o miija ɗo ke arsike o heɓorta ko ɗon o heɗirta arsike o ɗum ɗo no jeeya kadi e si tawi neɗɗo o yeddi Allah subhanahu wa taala dambugal ngal Allah subhanahu wa taala sattinirantamo gurdam makko ɗan ɗum woni tati on nayi on o wi innal ma'asi tazra'u amhaluha
woyen faamu ɗi geddi ko ɗi rimata kañum kadi ɗi rima e sifa majji kadi sa waɗi geddin gotum a duumike kum ɗon kum kañum kadi heɓoya gokkum ngol o wi yulidu baduha badan hatta yaizzu ala al abdi mufarakatuha wo kum mawnayi kum ɗon heɓa gokkum ngo ha ɗum satta e jiya ɗo tertagol tawa ko bone yohi mo andi ko bone kono accutugol bone on no mettani mo fi hara o jaɓata iwde muɗum hayo inni o yiway ka rango wata iwde muɗum o wi wa kadhalika al mujrimu fi halihi ko noon kañum kadi gonɗo on e neɗɗo julɗo on taw si tawi o woyi wadde ko moƴƴi on ko moƴƴi so inni o accita tum o tampay e gambo wiyen ko neɗɗo juulo o waɗtuji ɗin jowi noon sa e kala e leere muɗum si leere hewti juulugol ngol hewti tum hayso jogaki montre hakkille makko ko yaata koye juulugol ngol fi hon ɗum par ce que hino wonino ko hakkille makko waɗugol konko moƴƴiɗo siko ittowo sadaka jakka horowo lewru suuma e yoho umra sifa ɗiɗo piiji hewta e tun kadi yahata hakkille makko kanko police makko on mimana ka nder ɓernde woni innamo heeɗa ɗo wowno wadde konko moƴƴi ɗa wowno horde baltati lewru kala ɗa wowno horde alkamisa e tene ɗa wowno wadde ɗum ɗo e ɗum ɗo hewta e tun o andita o wi ko wana noon kañum kadi neɗɗo waɗanoɗo ko boni kon si hewti ko boni kon no fewdori siko leer ka o yahay noon siko waɗoygol geddi ɗo siko wujjoygol siko yaroygol beere siko waɗoygol sinano ɗum ɗon hewtiri kañum kadi hakkille ɗen ko ɗo yaata si o waɗa ɗon o sayi ɗon hara e ɓerde makko nde walaki siko bone no hukkitiri o ko noon hewta e tun o andita si o ronki waɗude konngol ngol e kuugal ngal o wolay ka konngol e moɗi mi falno hande hara yewgol yaroya e koko wonno yaroyde kono hannde mi ɓaalitam joni o yahaali o waɗali action o kono sabu ɓay tum o woowi o woli ka konngol joni noon allah subahana taala wi en ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid neɗɗo o wolata konngol gotol si wona hino ɗon o ɗo wiyeteɗo raqibe atid hiɓe tombi e makko o yano ɗo kala ko woluɗa ɓe winda joni noon a wawali wadde golle ɗen kono ɓay bone on tun a sottino mo donc hande kañum kadi koya wolu konngol ngol tawa windande bakkatu sabu ɗum ɗo kañum kadi koye dambugal go jeeya o wi hamisan toɓɓere jooɓire nden innaha sababun li hawani l abdi ala rabbihi goofi hino wona sabu kañum kadi ko hoynata neɗɗo e yeeso jomiraɗo subhanahu wa taala o wona aaden haqir zalil hara allah teddinamo allah considiramo o wi ko wana noon neɗɗo siɗa gollude e sharika siɗa gollude e compagnie tawi an a ƴettano golle ɗen ɗon kono directeur on ha jaka e maɗa mi mana a ƴettama kono directeur on tigi tigi o considirama o wiya o wonugol makko ɗo e yaltugol ngo fof no fota non mi mana a hittaga golle to o wi ko wana noon ka jomiraɗo subhanahu wa taala si tawi a hoyi yeeso allah allah haray mo andiɗa ko a tagore makko ni ko ɗum waɗi o wi woɓɓe gono toon ko la yanzuru ilayhim o ndaroytaɓe kono ko est ce que wiyoytaɓe oye ɓe wi ko la yanzuru ilayhim bi ayni rahma ko ndaroytaɓe guite yurmede ko janggo yawmal qiyamata allah darno jeeyde mabɓe o wi neɗɗo si tawi o rewali allah si tawi o hebbini goopi toujours mo waɗa goopi ka ɓernde makko woni o wonita aaden howiɗo yeeso allah subhanahu wa taala hara fuu so hitta ko ɗum waɗi allah subahana taala o wi wa man yuhini llahu fama lahu min mukrim kala mo allah hoyni ala teddinomo ay tuma hoyi yeeso allah mi mana goɗɗo ko watamo teddinde ɓewteɗe suratul hajj aya 50 asar aya 17 no jeeya e dambugal kadi ngal imam jo yewten kañum kadi ko wonata sabu e ɗiɗo goopi o wi sadisan jeega ɓum ɗum innal masiyata turithu dhil wo geddi ko rimata ko koyeran hoyugol goopi hum kumata yawito ko wiɗen ko kum faldi o wata yawito kum sabu kum kañum kadi ko rimata ko bakkatu hum mawnugum kadi waɗay wona neɗɗo hoyɗo yeeso allah subhanahu wa taala o wi fa sahibul ma'asiyati zalilun haqirun fa tajidu alliwati wa zani zalilun fi nafsihi wa ala didde dhalika kullihi ko wano noon neɗɗo o tawo ko woni golle makko ko luutiyanko yaagal ko wani ko wattugol hoore mum gorko wonnoɗo gorko watta hoore mum debbo ma ɗum gorko tawa ko yiidugol woni haaju makko ko ittata sahu makko koye gorko debbo o ittu sahu mum e debbo o wi oɗo e hoore mum ma neɗɗo yarowo beere ma neɗɗo waɗowo zina o wi o e hoore mum haray no haybini hoore mum kanko tigi hare mo andi o teddaka allah taw kanko hoore makko haray mo andi eɗo tedda yeeso yimɓe ɓe
on baraka ko yimɓe ɓe yiyata e makko yimɓe teddinirta mo haɗa kanko tigi mo yawi hoore makko ɓaydi ɓe inna e wo si jama fof hutike ma ta hooli hoore ma sa waliki a ɗanata kono si fof hoolike ma ta anda huti hoore ma sa waliki kadi a ɗantako ɓe wi oɗo noon neɗɗo ko ni haare o way haara mo hoyi kanko tigi ka Allah himo andi so yeehi o waɗo e zina ko kanko ɗum e mo waɗi de on andi o yalta ka yaasi hay sa yimo a wi ko kaari en ni ɓeeɗo teddi kono haara kanko mo andi ka hoore makko o tedda himo andi e banggue makko mi mana o tedda ko neɗɗo yedduɗo Allah subhanahu wa taala woni ɗo ko duwaɗo warede déjà si tawi ko jombuɗo sina jombuɗo debbom hina jombaɗo eɗen andi ko islam wiɓe kon kañum kadi tawi o wi ɗum ɗo kañum kadi ko ɗum ɗo addata ko haray ko hoyɗo yeeso Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala mo daali man kana yuridu l izzata falillahi l izzatu jamia o yewten suratul fatir aya 15 kala faalaɗo teddungal kaka Allah teddungal woni ɗaɓɓu ka Allah teddinede ta ɗaɓɓu yimɓe ɓe teddine si a ɗaɓɓi teddinede ka yimɓe ɓen a hooya yeeso Allah si a ɗaɓɓi teddinede ka Allah yimɓe ɓe yiyay ko a tedduɗo neɗɗo mawnintiniɗo hoyni yimɓe ɓe waɗi hoore mum kañum tu woni goɗɗo janngo yawmal qiyamati ɓe wi o waɗoyte wa comme wona ko wiyeten ñuukoye ɓurkoye fanɗude koye haray mo yaha ley koyɗe yimɓe ɓe fi hon ɗum puisque o wanno hoore makko dow ga Allah le wino ko kanko kankoni dow ga izza on ko kanko jogui plafond on kanko teddi an wiɗa ko to wonayta janngo o waɗoyte ley gagati ɗum noon Allah hokko en teddungal ka makko jeeɗɗi on o wi inna dunuba tudkhilu l abda tahta la'nati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam minha la'anuhu sallllahu alayhi wa sallam asariqu wa sharibu lhamr wa man amila amala qawmi lutin wa gayri dhalik wo jeeɗɗi on oɗo bakkat mo neɗɗo woni faggitade hino naadamo e honɗum e sengo ley kuddi huɓugol nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam mana haray ñande o himo jeeya eɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam huuɗi fi on ɗum sabu noon nelaɗo sa sallam huuɗi neɗɗo ujjowo ɓe huuɗi yarowo beere ɓe huuɗi gollowo golle gawmo luuti heɗe ɓe huuɗi ɓe sifa ɓe yimɓe ɗo ɓe huuɗi waɗu sifa ɗi piiji ɗo e ko wona e ɗiɗo ko nanditata e muɗum e hadiseji ko anduɗo joni noon neɗɗo o si tawimo wadde goopi yo andu kanko ñande o haray mo naate ndi kuddi ɗo ñande o hara himo faggitade ndi kuddi ɗo ɗum noon mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam huuɗi haray oɗo o malaka o heɓali dambugal moƴƴere yo Allah danno jeeyede kuddi Allah e kuddi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni dambugal e jeeɗɗaɓal toɓɓere jeetataɓere nde o wi honɗum kaminan hirmanu da'wati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa da'wati l malaika si neɗɗo hebbini goopi waɗugol bakkatu kadi haray himo harminane honɗum du'a nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o tawetake ɓe nelaɗo duwanade o tawetake ɓe malaikaɓe kañum kadi woni duwanade sabu noon malaikaɓe hino insinano gomnimɓe ɓe nelaɗo sallah sallam kañum kadi hino duwano gomnimɓe ɓe enen julɓe juuloɓe kadi ɗen duwano kala gomninɗo neɗɗo kala juuluɗo ɗum o wiyata ha o ɗumni attahiyatu lillah ha hewta ko assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin koye moƴƴere wonu e dow amen e dow yimɓe Allah moƴƴuɓe ɓen si tawi noon ɗa jeeya e moƴƴuɓe ɓen hara ya andu ñande o ɗa duwanede kala ka julɗo juuli a heɓay moƴƴere men si a woni ko a jeeya ɓe goopi ɗi ñande kadi dow a o an a tawaka e duwanteɗe ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay noon haray hino woodi kaɓe huuɗi kala neɗɗo waɗuɗo sifa ɗiɗo piiji boneji ɗi wonɗi ɗi yewtude mbawa ɗo haray neɗɗo o wato guir o jeeye e ɗiɗo malayka kañum kadi hino huuɗa goɗɗo si tawi neɗɗo o goopi woni haadi makko haray mo tawa e leydi ɗo kuddi ko malayka huɗata ɗo kañum kadi sabu noon fa inna allaha taala amara nabiyahu sallllahu alayhi wa sallam an yastahfira lilmuminina fi ayatin kathira wa tariku lmasiya almuqbilu ala taati llahi azza wa jalla yasmurruhu hadha l istighfar min khiyari lhalq ɓe wi wondema heewi e ayeje ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri nelaɗo makko on yo du'ano julɓe ɓe yo du'ano gomɗinɓe ɓe o wino kala o accuɗo geddi accuɗo woppugol Allah subhanahu wa ta'ala o fewtite ɗoftagol Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi o moftay oɗo istighfar mo nelaɗo sallllahu alih wa sallam ri du'anade mo tawde noon ko kanko ni suɓaɗo e tagorde kala tawaɗo du'a mo nelaɗo sallah sallam du'ani haara yen anduɗo ko neɗɗo moƴƴanaɗo yo Allah waɗe mo maɓɓe ɗum woni toɓɓere e jeetotidire nden jeeɗɗi on jeenayi on pardon toɓɓere jeetati on gayni ɗen toɓɓere jeetati wile nden o wi inna min athari dunub
ما يحل بالأرض من خسف والزلازل والله عز وجل يقول فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ويتم سورة العنكبوت آية 4 ووي أولو بكات كانوا كادي hino jeeya e ko woninta e hoore leydi ndin ko wiyeten ɓe Allah subhanahu wa taala yeƴata leydi ndin ndi dimbo e dow maɓɓe e moƴƴuɓe eɓe wona moƴƴuɓe fof maya nder mum si o gélasil waɗi ko leydi dimboto ko si waɗi ɗum hino tawa e bakkatuji ko yimɓe ɓe woni wadde hoore leydi ndin kon ko watta Allah subhanahu wa taala e waɗi o leydi ndin dimbo waɗi ɗon o yeti ken kala bakkatu ko heɓuɗen ɗo kala bone mo heɓuɗen ɗo ko fabima kasabata aydikum ko sabu ko faggitor ɗon juuɗe moɗon kon ko onon faggiti ko ɗum waɗi bone on heeɓi on o wino ɗum no jeeya e muɗum e no jeeya e muɗum kañum kadi bakkatuji ko waɗa ɗon ko Allah subhanahu wa taala imminta piiji e dow moɗon ɗum o yeyte kadi on ka deftere makko o wi kala fa kullan akhadna bi dambihi kala bonnunoɓe ɓe bakkatuji ɓe waɗi ɓe ɓe nangiri ɓe bakkatuji maɓɓe o wi no jeeya e maɓɓe man arsalna alayhi hasiba ɓeɓe nduli ndulu hendu ari irti fi maɓɓe lanni ɓe few wannoɓe bakkatuji ɓawol ka qur'an Allah yetike qur'an ko janguirten nde ko fi en faamu ɓayi nde yewti histoire ji ko feƴƴunoɓe nde yewti fi ko fewɗi ko nde yewti fi ko arata ko o wi no jeeya e maɓɓe ɓen ɓemen nangiri ha cango sayidna Jibril no jeeya e maɓɓe ɓen ɓemen mutiniri ɓe leydi ndi no yetti leydi yo moɗuɓe no jeeya e maɓɓe kadi ɓen ɓemen yooli ɗum ɗon fof ko sabu bakkatuji ko ɓe waɗi kon o wi wa kullu hada bi sababi zunubi wal ma'asi ɗum ɗo fof ko sabu bakkatuji e geddi ko yimɓe ɓe yeddi Allah subhanahu wa taala komo waɗi ɗum ko nañugol ɗen sabu noon ko kanko tagui ka fuɗɗode yewtere imam joom yewtude ngon yewtere nde ngon on noon imam ibnul qayyim o wi wowata neɗɗo jorto wigol yurmede Allah tum wiya ɓay Allah ko yafeteɗo nomin warri wowa min feƴƴo en wosi Allah subhanahu wa taala inni yamiri e sharia makko wondema sa wujji ko yurɓe ɓe ko yanata ber salasa darahim dirham 3 yo jungo ma ngon taƴe ko ɗum ɗon wujjuɗa kana ɗo ko honno tanƴiniroyta sa waɗɗo boneji ɓuuri ko yaɓete dirham 3 wondema o yafoy ton hara tubani neɗɗo o wujji ko yoni dirham 3 sharia islam o wiya yo jungo ngon taƴe ɗum ɗo ko sharia mo Allah waɗi ko honno noon tanƴinorɗa wondema a waɗoyay ko bonnere ɓurayde on dirham 3 ko wujjuɗa ko wi o maya hara tubali wiya Allah subhanahu wa taala ko yaɓotol ndo ko yewtere nde yeƴƴintinayi nden e fof wata goto yawi to wigol wondema awa menen koye bonel komin wadde ɗo ko bonel to so koyni Allah yafoy to men en andi ko ghafurur rahim ko raufur rahim sifa ɗiɗo piiji kono ko ya andu to kañum kadi o wi ko shadidul iqab ko sattuɗo lefte ɗi ɗum ɗo no jeeya e toɓɓe ɗe o yewtende toɓɓere sappo ɓoro nden o wi annaha qad takunu hajiban lil asi an husnil khatima sabu geddi kañum kadi hino danda goɗɗo heɓugol battane moƴƴe eɗen andi no heewi e du'a ko nelaɗo sallah sallam sorotono Allah yo Allah o moƴƴi battane maɓɓe e hoorede Allah yaafike ɓe bakkatuji maɓɓe fof kamɓe no heewi e mawɓe kadi ko du'oraynoɓe en Allah koye battane moƴƴo enen kadi doro Allah yo Allah koye battane moƴƴo ɓe wi neɗɗo noon so hebbini geddi wo haray ɗum no jeeya e bonnugol mo e battane moƴƴo jonnatamo battane moƴƴo fa innahu ida aqbalat al akhira wa adbarat ad dunya faqad takunu al khatimatu sayyi'a si woni o fewtiti ka lahara o hucciti aduna o hara o yoɓanoki ko Allah wi kon ko ɗi bakkatuji ɗo wonduno hara yen andu o heeɓi ko wiyete kon battane bonɗo yo Allah dambe e jeeɗe muɗum o wi wal iyasu billah woniɗen moloro Allah yo Allah dambe num ɗo o wi wo noon yellanno wa man yuhassiruna al amwat yushahiduna al kathiru min dhalik yimɓe lootay ɓe fureji ɗen yo ɓellande heewi ko piije ko watta ɓen haray no andi ko yiyata neɗɗo e battane makko no woniri neɗɗo si a looti fure si tawi ko moƴƴanaɗo a waway famude gila ko fure o looteteɗo si tawi ko bonanaɗo o wonta fure on no kiwonkiɗo yaltita ɗon ha ɗum ɗo lanna haray ɗon kañum kadi lootoɓe fureji ɗen ɓe wi yoɓe lande ngal dambugal ɗon saabu haray ɓe ɓuuri famude muɗum o wi toɓɓere sappo e goɓore nden tasilu ni amil hadira geddi ɗi kañum kadi no itta o nema tawaɓe e oɗo aduna nema mo heɓa yilɗa ka aduna ɗo wa kam min shabin waqa fi lharam
fatafarraqa shamlahu wa daqat bihi dunya heewi e sukaaɓe ko jello e sukaaɓe ko tawata hannde hara kañum tigi wonki no wuuri no haɗa weltaaki tawa no yanino e goobi ha yeddino Allah ha hannde kañum kadi no miijo hay tuuɓi ruttuta hay tuuɓi Allah jaɓanta ɗum inna min mi annda ɗan gurdam annda ɗam ɓittanila hara hoore makko kanko mo ɓitti wi heewi e ko neɗɗo heɓata sifa ɗum ɗo tawata ko sabu bakkatuji ɗi o waɗi seeɗa seeɗa haa ɗi mawni tawata hannde kadi ɗi woni wasi ko kooliɗe nder ɓerde makko ne hara kanko tigi ɗum no maaɓine mum wonno ɗum wawata irude aduna e yaajude muɗum hara aduna no fandanino no ɓittanino o wi sappo e ɗiɗi on almaishatu dank fi dunia wa fi lbarzakh wal azabu fi l'akhira qala taala ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى ويؤتي سورة طه آية 124 آية تمدر نوغاني ويؤتي وي سابو غوبي دي كانيum kadi hino waɗa neɗɗon gurdam makko ɗan ɗam wona ɓittuɗam seedintingol ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala yewtende suratu taha o wi kala ɗurniɗo e waaju amen ngu kala ɗurniɗo e deftere amen nde yo anndude haray no wonani mo gurdam ɓittuɗam e ɓaawa ɗum kadi ko ɗon tum hattata o wayi o wi nahsuruhu yawma alqiyamati ama min immitinema kadi janngo yawma alqiyamati kadi hara o yiyata ko bunɗo o lanɗo rabbi lima hashartani ama qad kuntu basira ko fi hon ɗum immitina ɗalan komi bunɗo har mi woni no ko aduna hanki har miɗo yeeno allah wiyama kadhalika atatka ayatuna wa nasitaha fa kadhalika alyawma tunsa koni woniri ayaji amen ɗen arinoma ko aduna waajotoɓe garino ɓe nodduma ɓe yewtuma faamuɗa gonga on wiiɗa menen nafewno ɗo na o sayi ɗo fewnanimo ronkuɗa jaɓude allah wi menen kadi ko ni hannde mi yejjinkinino ɗoma allah wi aɗa yejjintito goy o yejjitete goy ko yejjinkinto fi maɗa fi honɗum ɗaɓɓugol makka yurmede kono ka lette kam o yejjitatama hay hayto yo allah dandu en yo allah dandu en nde tawata allah subahanahu wa taala hina wiygol oɗo neɗɗo yaltinemo ko wiyete ko husuhu fa hullu yeytagol malaika ɓe nangemo ceenonmo fi silsilatin sabuna zira'an fasluku ƴette jolokoje ɗi sogone 90 haɓɓiron mo nawde mo ka nder yiite yallah dan en jeeyde ɓeeɗo o wi ɗum ɗo no jeeya eɗi goobi tawa ɗi hino waɗa neɗɗo o kañum kadi natende doɓɓere sappo e go'a ɓon o wi nuktatun sawda fil qalbe neɗɗo so heɓini goobi o heɓay toɓɓere ɓalere ka ɓernde mana ɓernde nden kornayi allah wi barrana kalla barrana ala kulubi bimana ɓerɗe ɗen ɗe kornayi wona hannde kadi ko waɗayno ko moƴƴi ko fof o haajaka si goɗɗo no yewdomo fi ko moƴƴi o haajaka puisque goobi ɗin suumi kay annora wonno ɗon si annora mucci ɗum hannde kadi haɗa perdi ari ko ɗum waɗi ɓe wiya wo neɗɗo wata woɗɗito jama o wata woɗɗito juulirɗe ɗen si woni a juulata e waktuji nder 24 fof heɓata waktu goto ka juulirde a woni ɗon ha ñande go yontere fof heɓata waktu goto ka juulirde a woni ɗon hay lewru heɓoyta waktu goto ka juulirde si goɗɗo waɗanima fi juulugol juma enne an ɗum famaki ɗum a haajaka ɗum bonnatama ɓernde fa juule aljuma ko musatama ka ɓernde tawa no musirayno ma noon si a leeti ka golle ma tawa ɗum musirtama fi dina maɗa kan tawata sa maayi ko ɗum ɗo woni joddi maɗa ni ka janggo yawmal qiyamah koko waɗannoɗa Allah ko na ko dawnoɗa golle ga ko ɗum ɗo ko fiya heɓu ko wuurira ko faggoɗa ko ñaama e ko ɓornoɗa ete noon sa fokkiti a yahay acca ɗum ko fuu ko ɗum ɗo wonno ko musayno ma kon ko si ɗum ɗo leetino maapinema si ɗum ko Allah ko a leeti subaka si juulaka mana juulaka alal sara juulaka ɗum maapintama fi hon ɗum nuktatu sawda woni ka ɓernde koma aasi on watta ɗum ɗo kadi Allah dandu en o wi sappo e ɗiɗi on tofsidol aql goopino bonna hakkil kadi perda elam makko fi o ronka andude ko woni wadde yo Allah dandu en jeeyede ɗum eɗen anndi noon neɗɗo o si o Allah subahana taala okkima hakkil haray okkima ko ɓuri mawde kon fof waɗi noon ko sabu ki hakkil woni ko ñaawire so bani adama janngo yawmal qiyamah ko sabu ki hakkil waɗi si tawi enen mumumteji ɗi sertuɗen mumumteji ɗi no jonna hakkil kono ko hakkil fi ñaamugol yara ɗano fina itta saho muɗum an enen kadi en jonna ɗen hakkille ɗon kono enen ɗen wattana ɗon goɗɗum rewgol jomiraɗo subhanahu wa taala joni noon si Allah hokkima ɗe ɗo hakkille o wi janngo yawmal qiyamati dey o labitoytoma fi majji joni noon si neɗɗo waɗi e goobi ɗi o perde ɗum ɗon sappo e tati o e sappo e nayi o tati o sappo e tati o ko taslimu yani tuslimu rana alal kalbi wiɗen kornina e ɓernde nden sappo e nayi o ko wahsatun baynahu wa bayna nnas o heɓay ko wiyete kon fitare hulɓininde hakkude makko e kanko yimɓe ɓe
si neɗɗo tawi ko goobi tu woni hakkunde makko kanko ɗum tu woni golle makko hay yimɓe ɓe haray no wawi ko mum no wawi sa ƴettoyi mumumte on addi ayni a urnay ko hakkunde jama sabi kanko woni hore mo huuli mo yi o mo felli hare oɗo no andi ko bonde ko woni wadde ko haray o mara ɓuki ɓernde ɗiɗo piiji haray ko jeeyaɗi e toɓɓe ɗe sortuɗen e wiɗen e nder piiji 60 tawa ɗi woni saabu ko korninta ɓernde haray e nder ɗiɗo piiji 14 woni ko wawɗen sortude muɗum ɗeɗo toɓɓe 14 mantoɗen ɗe muradi moƴƴude o wi joni noon est ce que noon haray ɓa en nani fi goofi ɗin tun haray lanni ala ko montata ɗum ɗo won woni aqibatu ɗum o wi aqibatu hasal ma asi won woni battanne no o yeddugol allah subahanahu wa taala o wi wa qala badul ulama man qasa uduwan minka fi dunia bi sharikati salasa darahim la taman an takuna uqubatahu fi l akhira ala nahwi hada yewtere imam ibn qayyim yewtine wo wata tañƴino wata hoolo on wiɗo e junngo ma taƴire fi bur tati dirham tati wondema janngo yawmal qiyamata waɗi e bakkatuji potaɗe e fello ara ɗo wiya ko gafuru rahim ko andu kadi ko shadidul iqab ko sattuɗo lette woni ko ari wa fi sahih muslim qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi anami ahli dunya fa yusbahu fi nnari sabahatan summa yuqalu lahu ya ibna adam hal ra'ayta khayrun qad fa yaqulu la wa kadhalika al asr e wi nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki o addoyte janngo yawmal qiyamati neɗɗo ɓurnoɗo wonde patron on ko aduna ɗo ɓurnoɗo neminade on ɗo ko naade ka nder yiite ber naada kum yaltina ber kukkata honduma e ndiyan yaltina ber kum ɗon pet hara o ƴetta hay seconde ɗum gotum o yaltine o lande o inne ene a yino e moƴƴere e gurdam ma gila wurɗa ha mayɗa a heeɓi moƴƴere ka aduna o inna allah wallahi tous mi heɓade moƴƴere saabu kum o naada ɗo si tawi ɓe wi oɗo o naade nder ton oɗo neɗɗo ɓurnoɗo newinade aduna o naade to nder seconde ɗum gotum o yaltine o lande so heɓuno nema ka aduna ɗo o wiya o heɓano sabu ko naada nder ɗum seconde ɗum gotum ɗo ɗimmo makko on ɓurnoɗo tampude ko aduna ɗo letti tawa hay ko ñaama ala ka wala ko moƴƴi tampereji aduna ɗi fof ko kanko ɓuri tampude oɗo kañum kadi wonso ƴettama o naadama ka nder aljanna nder seconde ɗum gotum ma ko manque seconde ɗum o yaltinama ɓe landomo hal ra'ayta ba'sun qat est ce que a yii tampere gila e wurɗa o ina walla allah wallahi la o ina hay ñande wotere mi yiyani kono hay ñande wotere mi tampani sabu kum seconde ɗum o naada ka aljanna ɗo yo allah waɗen e makko naɓetede aljanna o wi wa fi sahih muslim qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna awwala annasi yuqda fihi yawma alqiyamati thalathatun rajulun ustushhida wa rajulun ta'allama al-ilm wa rajulun wasa allahu alayhi rizqahu iman al-hadith oɗo imam muslim o pilli wondema nela sallah sallam ɓe maaki wondema ko attete addoyeede ka darngal hasɓe ñaawe ɓe koɓe sikkunoɗen ko ɓurɓe moƴƴude ɓen noon o wi ko rajulun ustushhida ko neɗɗo waranoɗo ka shahid o piiri ha o wara toon e neɗɗo janngunoɗo ganda tawi no andina yimɓe ɓen e neɗɗo mo allah subahana taala arsikuno ɗum jawdi kay ko deɓatande jemma e ñalorma waɗana yimɓe faaleji mum ita sadaka mi haɓa yimɓe hajju siɓa ɗiɗo fii o wi ɓeɗo tatto addoyte taw ɓe darne yeeso allah subahana taala e yeeso tagorne fof allah subahana taala noddira ɓe goto goto o wiya an o waɗanoɗo ka jihad ko sabu honɗum wariranoɗa toon o inna allah ko fi maɗa ko sabu piirugol fi maɗa fino diina kam ɓantora ko ɗum ɗon mi ukkorno e ga ha mi wara e muɗum kono allah no renti ko woni ka ɓerde ko o ya allah ma fi sudur himo andi ko woni ka ɓerde ko allah subahana taala wiyamo oye ko waɗirnoɗa ɗum ko fino wi e suja ko aden suusuɗo reedu ko aden marɗo doole joni noon hande mi mandete ɗo tagorne fof yiya nden ñande gila awwalu halqin attanoɗo tagede on ka tagu adama alayhi salatu wassalam ila akhiri man yuhlak ha hewta e sakkitoɗo tagede on ka aduna ɗo nden ñande hara fof no ɗo allah wiya noddomo mantasoro e makko ɓen ha hewta e makko
yeeto ɗon ɓe ko ɗo wanno sahir ko waɗirno ɗum ɗo kadi ko fiyo ɓe yiwmo yimɓe ɓe nanumo nden ñande ko ɗum ɗon joddi makko ni Allah wiya ko zuhu wadkhulu fi jahim nangemo meɗɗo mo ka nder yiite hikka ɗo hombo neɗɗo jannguno ɗon ino janngina tawi ko waɗirno ɗum ɗo ko fiyo yimɓe ɓe wi kaari no janngi kaari no wawi yewtere kaari no waɗi ni e ni tawi ko waɗirno ɗum ko sabu fi yimɓe ɓe hina sabu Allah wiya ko honno waɗinoɗa ɗum ɗo komni waɗina gandango en Allah mi jannguno mi janngina Allah wiya ko fenade ko waɗinoɗa ɗum ko fiyo wiye ɗum ɗo ɗum ɗon hannde wiyama nanama kadi ɗum ɗon Allah wiya oɗo kadi naɓɓe mo ka jahannam yilte adde mo Allah subahana taala arsukuno jawdi o an kadi ko honɗum ñaɓir nafirɗa jawdi madi Allah ko ɗum ɗon mi waɗirno Allah wiya fenade ko waɗirnoɗa ɗum ɗo ko fiyo wiye ɗum ɗon wiyama nanama Allah wiya ono kadi ƴettenaɓe ka nder jahannam on kadi kadi ƴettenaɓe to ɓeɗo tato attete ñawede taw o wi hadis goo wa yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam ida ra'ayta allaha yu'ti al-abda min ad-dunya ala ma asihi ma yuhibbuhu fa innama huwa istidrajun thumma tala qawla allahi ta'ala falamma nasu ma dhukiru bihi fatana alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idha hum mublisun. Imam Ahmad o filli oɗo hadis o wi wondema sa yi Allah subhanahu wa ta'ala hino nemina neɗɗo e oɗo aduna e hoore hara neɗɗo hino yeddi Allah o ala wadde ko Allah wi kon wowata sikku haray ko giggol no Allah yiɗumo woya faamu ɗum haray ko istidraji ko suynugol mo wona ko goɗɗo ƴettata miran humum hara fof ala to suyna nagge mum fino hendorange hina faale yo nge ñaamu ko faale yo nanguge o woni o wi ko istidraj ko suynugol ɓe noon ha hendoyoɓe ɓay ɓe ɗi suɓiga ɗum ɗo on tuma o wi o addi ayam Allah subhanahu wa ta'ala o wi falamma nasu ma dhukiru bihi ɓaawo tumɓe yejjintinike koɓe wajorano kon ko aduna ɗo koɓe yeteteno kon ɓe jaɓali ƴettude Allah wi fatahna alayhim abwaba kulli shay min ɓutitanaɓe dammuɗe kala moƴƴere kala kawntigi rewri o taway ko ɗon ɓuri newade sikka ka jawdi Allah adda sikka ka ɓiɓɓe Allah adda sikka ka kala ka o rewri tawa ko ɗon ɓuri newade wonna hey menen ko menen woni ɓe Allah yiɗi ɓe Allah wi na ɗum waɗi ɗum o wi ko min ɓutitanaɓe dammuɗe en hatta iza farihu ha tuma no woni ɓe weltike ɓe mantike ɓe towni balawal ɓe inni ko menen woni menen Allah wi on tuma honɗum hatta iza farihu bima utu so ɓe weltori konko ɓe okka ɗon noon Allah wi akhadnahum baghta min nanga ɓe fewno ka ɓe miija ka juhal kawon tigi yaltuno hino waɗi password mum on hino yowde weltoɗon e otoje mum e pucci mum e avion je mum wi hino hollude Allah kañum kadi woni patron woni risal Allah subhanahu wa ta'ala yamira malakal mawto yewnanga wonki kin artiranalan ɗo ko ɗen Allah subhanahu wa ta'ala winoy ga sorto yasin to wala ila ahlihim yarji'u ɓe ruttotako ka yimɓe ɓe ka yimɓe maɓɓe ɓe ɓe wawata wasiyade kadi hara lan ni ɗen ñande ko taƴugol ɗon pat mayde nden tawa on tigi ka wonno wiide ko patron ɗon ka wonno wiide mo injonade jawdi makko ni ɗon on saaha ɗon Allah subhanahu wa ta'ala yetto malakal mawto yo ƴettitama ɗum bise ko min jewno ko jiyangel an ko min jonningel ɗum ɗo ngel mantori ɗum ɗo ɗum no artiranangel ga kadi ɓewtoya ɓe wulla ha ɓe wulla ɓe watama artirde jawdi watama artirde ɓiɓɓe ɓe watama artirde doole ma ɗe watama artirde laamu ko laamiɗa ko watama artirde Allah wi ko ni men nanguiɗo taɓe o wi fa ida hum mublisun jaka yo hara koɓe caɗino ɓe perduɓe ɓe hewtoyi ka Allah ɓe naɓorani ko Allah wino ko o yeytende sotul an'am aya 54 ɓe ɓawa noon en famude ɗum ɗo fof yarlino o bakkat ko ni to luttita neɗɗo est ce que lekki mum ala haraji yewtere ni juuti ko en ɗum ɗo waɗi gañtorde ko honɗum woni lekki fi o bakkat o ɓa hara ñande o hiɗen faggitade bakkat ñande o hiɗen rondade junubaji haray ko ɗum wawaten ha lootude oɗo bakkat haray ko ɗum ɗo woni affaire e yewtere meɗen ɓe inchallah o wi al inage min hadal maasi lekki kin fi oɗo geddi ko tawata neɗɗo ñande o ino falde hayso tawinaka bakkatuji jani wonɗa to awa ko ño'ata yimɓeɓe koye nder ñalla ngal ko darata ko harmi ko ko waɗata koye piihoy tawata koye yiɗa konti koye ko seeɗa hoy ka Allah ko wiɗen wondema koye moɓodiroto ha koye fota e pelle koyɗon awa ko honɗum wata montude koye lutta noon ko tawata ko ma waɗana tawba kon jano o wi wa an ibne abbasin radiallahu anhu qala rasulullah sallllahu alih wa sallam man lazima al istighfar ja'alahu llahu lahu min kulli diqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Ibnu Abbas Abdullah ibnu Abbas o filli o wi wondema yurmede Allah woni makko wi nela sallah sallam ɓe maaki kala on duumiɗo e waɗugol istighfar wiigol astahfirullah o wi Allah subhanahu wa ta'ala waɗanemo kala sattede woni o ittanamo waɗanamo newen e kala suno Allah subhanahu wa ta'ala waɗanamo welo welo kala suno mo suni Allah ittanamo suno waɗanamo welo
o arsi kam kadi nokku kaw miijora hebbingol istighfar ina andi Imam Hasan al-Basri ko lannano non ɓe ari wulliti fi ndiyam woni ala arde ɓe wulliti fi ɓiɓɓe ala heɓude ɓiɓɓe maɓɓe ngala jibinde ɓe ari wulliti wonde maɓɓe mara jawdi ɓe fof maɓɓe wi wo yehe waɗum istighfar yehe waɗum astahfirullah ɓe ni ko honno ɗum ɗo woniri goto kala no wullitade façon nawnare goo lekki wooti o wi in kuntum tata'ajjabun farji'u ila qawlillahi subhanahu wa ta'ala qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara o wi so tawi yeddi ndaare aya ɗam Allah subhanahu wa ta'ala wi ko wi ko insine Allah hebbine insina gongol o okkora on jawle ɗuɗuɓe o waɗana on ɓiɓɓe o okkora on honno wanno on jawdi e ɓiɓɓe ɓen o saɗinana on ndiyan ɗan kañum kadi haɗan ɗuuɗa ɗum ɗo fof ko sabu istighfar goto o wi ɗum ɗo noon no jeeya e lekki ko montanta neɗɗo oɗo bakkar on bo kadi filli ibnu mas'ud kan kadi o wi radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi wa ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahr rawahu abu dawud wa tirmidhi wal hakim oɗo kan kadi o filli ibnu mas'ud yurmede Allah woni makko wi wo nela sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki kala on duumiɗo e wigol astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi ko heedi wolingol ngol konngol ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala hafranene wakkatuji makko ɗi hayso tawi ko dogunoɗo fewno ka guere iɗen andi attawalli yawmu zahf ko min al-kaba'ir no jeeya e nela sallallahu alaihi wasallam mako no asabul mubiqat jeeɗɗi halkayɗi ɗi ɓe maaki no jeeya mum attawalli yawmu zahf piiji jeeɗɗi halkayɗi ɗi mawnuɗi kadi ɓe wi dogugol ñande tawata julɗo e kefere no fewtodiri doga ɗon hula kefere o yittotoɗa o wi sina hara ko on yiltitiɗo fi yo takko yo fedde nde woddine ma yiltitiɗo fi préparé gol no haɓide maɓɓe kono na doguɗo sabu kulol maɓɓe o mo dogiɗo nde ñande wakkati ko mari kon ɓe maaki si tawi a hebbini wolgol ngol ɗo konngol ya andu hayso tawi ko doguɗo ɗon nde ñande Allah subhanahu wa ta'ala yaɓantumo hadis hakkitoɗo ɗon on hombuɗo ɗum ɗo on fof wonɗo warñakere nden on nde gandi ko neɓuɗe ñappude se waɗali warñakere nden seɗa gari si ay kadi ga hombo filli hadis on wa al-Shaddad bun Aws radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أولو كدي وفيلني إن كانكو شداد بن أوس يومين الله نمكو وين الله صلى الله عليه وسلم نماكي كلا تومي يقول أولو دعاء مجانغو لندو جوني ɓe maaki ko o wiyete sayyidul istighfar oɗo ɓuri mawnude kala ko insinorte kon ko Allah subhanahu wa ta'ala seede mum ɓe maaki honɗum ɓe maaki sabu neɗɗo si o jangi oɗo bimbi a juuli subaka a jangi oɗo ɓe maaki si a maayi e nder ñande ñallal ngal Allah subhanahu wa ta'ala a maayi ko a yewɗo ka aljanna fokkutoɗa siko kiikiɗe jangirɗamo ɓe maaki si a maayi e nder on no jemma a weetay ko a fokkitonaɗo fokkitode aljanna oɗo woni sayyidul istighfar mo ɓe indi yen herɗi julɗo kala no haali hunjaade oɗo tentini noon enen wonɓe ndiɗo leydi tawata ñande o bakkatuji ɗin hino ɓeydo ñande o hiɗe woni ko tawata ɗum no ɓeydade en tori Allah subhanahu wa ta'ala ɓayno ko kanko woni yaafotoɗo yo wawnu en pottintinden e ɗiɗo bakkatuji o waɗa en yimɓe huloɓe mo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haray yewtere men si juuti ko haɗo wonne yewtude waɗi noon ko honɗum faadiren e yewtere nden sen faami nawnare nden en nawni yiyake docteur on ko ɓuri moƴƴude kadi koyen henndu lekki kin ɗum ɗo no haɗani lekki oɗo bakkatuji ɗi wonɗe wadde e hoore ndiɗo leydi en toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓayi ko kanko woni yaafotoɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafano en bakkatuji men ɗi anduɗe en ɗi en anda e wawi pottitade e muɗum faamen ko imam jom wi kon wondema nayi en hebbinor wigol Allah subhanahu wa ta'ala ko ghafurur rahim tun ko hewɗo hafrende e yurmegol tun ko en andu kadi ko shadidul iqab ko sattuɗo lette walla nde o yettuɗomo kono ɗum ɗo fof ko woni probléme on ko so won tigi maayi hara tuubaji kadi noon dambugal tuububiye on Allah subhanahu wa ta'ala fermali ngal hino woɗi ka ngal fermanta hara ko wiyete ko fardi hara ko neɗɗo goto ngal fermande neɗɗo goto hombo neɗɗo si woni o tuubali e boneji makko ha tuma tawata mayde nden hewtika loko jen hewtika hara mayde ko habbanade kadi ko mayde so tuubali ha hewtiɗo so woni ko ɗon o tuubata Allah jaɓantama ɗum ɗo ko fardi amma noon tuububuye mbiyano mo tawata ko alamatu tawba yaadi ka lannata ɗon ko ñande finuɗa tawɗa nangel nge fuɗɗiri kan mutita ɗon ya andu nde ñande haɗa tawba kadi hatti ta tubal haaji nde ñande ɓayno a anda ko honde tuma nelaɗo le maaki e dargal ngal koye jumare daroto
joni noon a anda siko e nde feƴƴude ɗo e siko arore nde maji ko ari to yore nde geɗo tuuba ruttuɗa haɗa ɗum ɗon a finali tawɗa ngal dal ngal hewti fiyon ɗum enen ɗo en habbaki annabajo ko arde en habbaki mofte gono arde ko enen woni akhirul umam ko nelaɗo men woni akhirul anbiya aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fa in sami'tum minni ma yuwafiqu alkitabu wa sunnah fa as'alullah subhanahu wa ta'ala أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا وأن يتقبله مني ومنكم جميعا فإن سمعتم مني ما هو أن يكون فيه الأخطاء ومني ومن الشيطان فأعوذ بالله من كل شر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن يبارك في رواد هؤلاء هذا المسجد وأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أولادهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم ممن يقيمون حدود الله سبحانه وتعالى ويحرمون ما حرمه الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى لرواد هذا المسجد أن يجعلهم سبحانه وتعالى مفتاحا للخير ومخلاقا للشر وأن يجمعنا في دار رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أري إن شاء الله فأود إنه دين الله يتو دين الله سبحانه وتعالى دواني دين نلادو ميجن محمد صلى الله عليه وسلم أريه دين يتو الله سبحانه وتعالى أو تدنير رئين كادو دين الإسلام ومؤيوري أميدن أو إيمان ياغل موكين ɗen gonɗinimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi en ko kanko asikata en ko kanko warata en immintina en hasba en kadi ko moƴƴori en e oɗo iman ko yurmora en oɗo annabajo makko mo jang e kisiye woni e dow muɗum o fewniri sabu oɗo nelaɗo dendanangal ko wiyete majjere yo iw o moɓidiri sabu oɗo nelaɗo sertunoɓe yani o wowidiri kadi luutodirnoɓe ɓe hawrano sabu oɗo nelaɗo ɗum noon hiɗen seedo hayye goto ala reweteɗo tawa nafay ronke rewede lorra e si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon kanko Allah o gongini yani waliyaɓe makko yiɓɓe makko ɓe ɗum woni fodore ko o fodi o wallay yiɓɓe makko ɓe e dow ayɓe makko ɓe en seedike nelaɗo makko o kohojo meɗen on annabajo makko o ko kanko woni ko nelimo ko kanko woni kadi timmode yani nelaɓe e annabaɓe yo jang e kisiye yo wonu e dow nelaɗo e ɓeygure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe ko heewi haray hiɗen jarna Alahajji Ousmane e nder yewtere islamiyankore ko ɓe waɗani en ɗo en andi teddungal ko e juuɗe Allah woni ko Allah jogi en yettimo sabu ko teddiniri en oɗo diina l'islam
no Umar bun Khattab yunoni nahnu qawmun azillau a'azzana Allah bil Islam wa law taqayna al izzata bi ghayriha nazal ko wonno den ko yimbe jasunobe kono Allah teddiniri en kaɗo diina l'Islam en ɗaɓɓi teddungal ko wona ko l'islamu ɗo Allah hoynay en ɗum noon yo Allahu dandu en hoyde haray ko ɓe yewti en ɗo ko yo Allah waɗu en nani jaɓi min allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana en yimɓe ɓe hino heɗo yewtere jokka ko ɓuri moƴƴude e nden yewtere ko yani qabla dukuli bitta'liq ko atti tawa mi naatude e waggol ta'liqi seeɗa ko ɓe yewti ko ɗon andi kono si wiyama min yo mi jooɗo mi waɗa ta'liq ko Alahajji Ousmane yewdi خريج الجامعة المدينة المنورة haray ɗum ko ɓaydun ko organisation ko haldi fotti meɗen kono haray hunde ala ko may wadde ɗo taali iɗen andi ko ɓe yewtu en ɗo ko asar azunub wal maasi ala al fardi wal mujtama ko ɓe yewti en ɗo ko batteji ko battinta ko wiyete bakkatu ko e goofi Allah subhanahu wa ta'ala e dow jiyaɗo ma e dow jama ɗum noon yo Allah dandu en alhamdulillah en heɓi sanse fi honɗum Allah subhanahu wa ta'ala no wi en wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kasirin min al-amri la'animtum walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan heɓuɗen sanse Allah wi en heɓi sanse fi honɗum no hakkunde meɗen nelaɗo makko o kono goɗɗo no wawi landade est ce que nelaɗo no wuuri ɗo hande nelaɗo wuura kono e maki wa taraktu fikum amarayni min ba'di lam tadillu matta kastun bihima mi acciri on piiji ɗiɗi ɓaawo an on majjata ɗon ko jogiti ɗon ɗum woni kitabullahi wa sunnati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni deftere Allah nden e sunna nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam si nelaɗo ala ɗo hande sunnaji maɓɓe ɗin no ɗo makuji maɓɓe ɗin ɗo no deftere Allah nden no ɗo e maaki yani ko yen andu Allah wi ko yen andu no e meɗen nelaɗo makko o si tawi no nelaɗo ɗoftike en e piiji heewɗi e probléme ɗin en soñjotono woni tun Allah kono en heɓi sanse enen ɓeeɗo gonɗinɓe hande Allah yiɗini en ko wiyete iman o ñanti ɗum kadi o labini ko nder ɓerɗe meɗen o añini en ko wiyete keefere yaagal e fasiki yaagal e geddi e goopi ɗum ɗen wiya alhamdulillahi rabbil alamin joni noon ko ɓe yewti en ɗo kom haray koye en nanu jaɓen jogitoren ɗum honɗum ƴakkirɗe meɗen ɗen rentoɗen ko ɓe yewti ɗo kon fof ko fawi ko e deftere Allah nden e sunnane laaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam wa qala ta'ala e qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam joni noon ɓe yeetiki en no woodi buyno bakkatu heɓorta
neɗɗo o wuura ɗo ino hooli no rewde Allah subhanahu wa taala janngo aroya tawa hunde a alaato tawa a perdino yo allahu dandu en perdi janngo yawmal qiyama haray noon ɗum o ye en faamu yewtere nden naftoren no woodi jogitiiɓe waggol bayana e ko jangete ko waagete deftere Allah e sunna nelaaɗo ɗum ko jalnode ko sama kala ko ɗum ɓe yewti en ɗo e yewtere maɓɓe wa ida quriya alayhim alqur'ana qalu asatiru lawalin si tawi qur'an on janganama ɓe ɓe a moodi ɗum ko tindi aranɓe ɗum koko feƴƴuno ɓooyi menen hannde ko min siwlu suɓe oustas ba alagas kono mi haykenanen ɗo ceerno masali o liége oustas masali suɓe ga yoɓe windan e yaani askilaji ɗi ko lande ok gasɗi ɓe oustas abdallah winda e wa afwa inchallah haray ɗen continde e taaliɗi on seeɗa haray eɗen anndi ɓe yewti en taw bakkatu si heewiri neɗɗo so waɗi bakkatu haa ɗuuɗi anndi saanga fof nde neɗɗo ɗi bakkatu ko toɓɓum ɓalen wonta ɗumla kadi koko ɓernde wonta ko ɓen allah wi en kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun ko woni tum ɓerɗe maɓɓe ɗen korni ko honɗum kornini ɓe ko sabu ko ɓe woni faggitade e boneji kon haray ko ɗum woni ko woni korninde ɓerɗe ɗen kon iɗen andi noon goopi ko wiyete bakkatu ko hino heewi hino jeeya e muɗum aybingol tum musidɗo muɗum kon enen hannde fulɓe fuuta mi wiyata ko wonduɗen kon e nawnare nde wonduɗen moolanade jooɗagol aybina yimɓe sabita yimɓe wowla piigi fof wiya kañum haysi ngolɗo leñol waɗama fof e suudu miɗo waawi sunnude ɗum ko bakkatu moolanaɗo Allah ya ayyuha allazina amanu la yaskharu qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu yani anfusakum hemon onon gonɗinɓe wota jalkutudey yimɓe goo yimɓe woɓɓe goo ino gasa ɗeɗo wonɓe jalkutude tawa ko jalkita ɓen ɓuri ɓe moƴƴude wota kadi rewɓe aybi rewɓe woɓɓe goo no gasa ko aybinaɓen ɓuri moƴƴude yaani wonɓe aybinde ɓe ɗum noon wota on aybini wonkiki moɗon se aybini goɗɗo a sikke ko kanko aybinɗa kono ko hoorema aybinɗa peske kala tere ko jogii kon fowɗa jogii ko watta kon fowɗa wadde ɗum noon a renaari hoorema tawi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyaqul khayran aw la yasmut kala laatiiɗo no gonɗini Allah gonɗini yawmal qiyama yo haalu ko moƴƴi si o wawa haalu ko moƴƴi yo o deƴƴu yo o fermu hunduko ko kono enen wona ɗum wonton hannde mo be no tukki tun no tuumi oya no wi'i ko kañum ɓuri moƴƴude est ce que ko noon tawi Allah wiye ya ayuha allazina amanu
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله الذي هيمون ونغندين woɗɗite ko wiyete sikke ko woɗɗite sikke wabitanibu kasiran mina zani kono enen mo ɓeego ko sikki kon hooli woni kadi wowlude tawi noon Allah wi en woɗɗito ko heewi e sikke wala yaktabu ba'dukum ba'dan wota yoga e meɗen jooɗe ñowgol yoga ko wonduɗen ɗo hande kon wala yaktabu ba'dukum ba'dan ko ɗum Allah landi ayuhibbu ahadukum kaahino yiɗi no faala goto fof e moɗon an ya'kula lahama akihi maytan fakarihtumu kaahiɗon yiɗi goto fof e moɗon nde ƴakkata tewu musidɗo muɗum mayɗo o taƴa par kuccum kuccum on o ƴakka ɗum Allah wino fakarihitumuɗon ani ɗum ɗum noon si ɗen ñoynirde haray ko ni wayi ɗum noon haray rentoɗen e ɗum woɗɗitoɗen e ɗum ɗum yaani koko jonnata en ko wiyete bakkatu junub goopi Allah subhanahu wa taala ɗum noon yo Allahu dandu en ko ɗum wasi tawi janngo yawmal qiyama nelaɗo sallallah sallam ñande goɓe maakuno tawi kamɓe sahaba maɓɓe ɓe jooɗi ɓe maaki a tadruna manil muflis e ɗon anndi ko woni perduɗo nden ñande sahabaɓe ɓe ese yugoli ɓe anndi ɓe inni hi ko malla dinara wala dirhamu minna ko mala mbuɗo ala fekkere mbuɗo amen ɓe maaki la wona on woni perduɗo almuflis ko man yaati yawma alqiyama bi salatin wa zakatin wa hajjin wa sadaqatin ko o arɗo janngo yawma alqiyama hino hooruno hino juuli hino hajji no waɗi zakka kono walakin himo ñowno oɗo himo yennuno oɗo himo piino oɗo himo jattuno oɗo himo janfino oɗo ɗum noon en anndi bakkatu naɗetake aljanna haray fala budda haqqeji ɗin fof yaanimo be hetta haqqe ko goɗɗo joganimo ko jogaɗɗa kadi goɗɗo go a jonnitaymo ɗum noon haray ko yo ndaare nelaɗo maaki e golleji ma an o wanno ɗo ko moƴƴi golle ma ɗen ndaare ƴette e moƴƴereji maɗa ɗin jonne oɗo mo jogiɗa haqqe muɗum si tawi lanni alhamdulillah si lannari e ɗin boneji maɓɓe ɓe jogiɗa haqqe muɗum ƴette jonniteɗa ɗum noon hara neɗɗo o heddora mere tawa ala hande kadi ko moƴƴi golle makko ɗe peese Allah yi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya omo golleji moƴƴi ɗin foyɗi ɗi ruttode makko ko yiita jahannam ɗum noon haray en fof ko yaka seeɗe meɗen hiɗen fota goto ɓura goɗɗo ko Allah subhanahu wa taala ko ɗum Allah mo yewti en qur'ana nelaɗo kadi no yewti en o wi kullukum on fof li adama ke adama woni koye wuɗen wa adam min turab adama kanko kadi koko leeji ɗo woni ko o taga la fadla li arabiyin ala ajami illa bittaqwa ala naɓurale teddungal arabuji e dow mo wona arabujo illa bittaqwa ya ayuha nnas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda allahi atqakum Allah wi hemoɗon onon yimɓe
ko min Allah woni ko tagi on immorde e gorko e debbo mi tagi gorko si mi tagi debbo mi waɗi on kadi leƴƴi e gori fii yo on andodir oɗo ko kaarimo kaari wona fi ɓurodirgol o wi faame ko ɓuri teddude e moɗon ko an min Allah ko ɓurɗon lanhulde ɗum noon wa alayna nahnu jami'an bi taqwallahi subhanahu wa taala bi imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi haray yaka seede meɗen en fof hulen Allah subhanahu wa taala e jokkugol yamirore makko nden haɗi to ko o haɗi en kon ko ɗum ɗo woni ko malnata en inchallah haray hayso la utilu alaykum lkalam wa aqifuna inchallah li anna khayra alkalam ma qalla wa dalla wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafuru rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.